Mutegeri wa WeruTV ni bwega sana ntubogethera ugatarite natwe utigobana rua na rua riri rumwambiririo mupango jwa Nkindano ya Ubunge woni bito wa Martin wechungi ndola kako watu geni kiri mupango jojo kwambiria tukerua rina tukona rua turambiria rutere kana gishigene kyo Ubunge kya Igembe South na ratu ina arwiri patano aparatu ina bonde ene ya Nkindano tukona rua na kuma rutere ratu ina mheshimiwa Rafael Muriungi niwe deputy governor kaitene kana na uchoa itikia Ubunge bwa South Igembe South na tikiti ya kiama KDP. Karibu sana mheshimiwa. Iboya sana. Na tuina bwana John Paul ni beombidhi na alichwa itiki are independent kana Muridi Kiombe. Karibu sana bwana John Paul. Thank you. Na tuina bwana Mzalendo. Karibu sana bwana Mzalendo. Asante. Mzalendo alichwa itiki na tikiti ya PNU. Na tuina bwana Martin Mutuma. Yeah. Martin Mutuma. Karibu sana. Asante sana. Maendeleo chap Maendeleo chap. Karibu sana. Na tuina bwana Rufus Meriti. Karibu bwana Rufus. Rufus alichwa itiki na tikiti ya Jubilee. Mutikiri wa WeruTV kwa watu kini na warare batu kurukira namba yetu SMS rate na mara ini 40321 na kaitene kato yenda huku masiasa ndene chiongozi ya Igembe South ntukona tukiareria gichurukyo bunge na heshima wabo ngoba kedro bayikiranira latirine na kinyo nini ngwa keri ko bori kuria na wabo tegeri ni kwiregira widro kuri shuri ukirukira 40321 na kinyakire Twitter @WeruTV @Martin Gichonge 1 #Nkindano ya Ubunge. Karibu sana izini WeruTV rumore rwa Meru. Na tuambie kidekira na mheshimiwa Rafael. Bwana Rafael director karoma na gitikia na tikiti ya PNU nonto kupingana na huko bwana ate buru chore na bwana governor. Uni na governor kato adhurerwe. Yeah. Na adhurerwe tore amono to governor na deputy. Batara babare amwe. Yeah. Lakini rianda amwire kuromba kura cia parliament. Antu ambe twandera ni metio we. Nontu baito mimbuga nkabwira bandaye. Ndone mbuite kuthura domininkwa na kiama yakwa. Nontu ndenda kuthwa ndi free. Kusiariria ninkwa. Na ipunto ndataria kama KDP nontu nakyo kama ndatwire kuma tene. Yeah. Kuwe ndi kwa mwante kwenda kwithwandira ni mitio we. Ndwire kinya kya makambe twende kama yakwa. Yeah. Okay. Bwana John Paul uri independent na nukuona kana yakoro mwithi nkurukia baba ngibonde nukuona aka nkina no yake radio mpoto kiki atumingwete kia muyembe aro ari ena chance embea nonto bayo ngwete kia nde ya Kenya ne chenjete na bautu tu vijana bautu dayo tu na majukumu ya maingi muno na iki atumikuona ndene ya Igembe South Constituency ndina chance ekwetha ntongoreti Igembe nonto ndina manto maingi yarora ngwete kia iyombe tete kubwithiria wananchi be Igembe South Constituency na sana bautu tu vijana kwena promises imingira tu ya wani atongoria betu kwa tu ikebo tu promises lakini hii tarehe kinyaba tonya mbunge kwa tu promises ira batoyoria onto ya dayo John Paul ngwete ki woni munini ke bautu shina nabo na ngete kende na chance ya euro muno kuona kuraishi Igembe South Constituency nonto John Paul antobaro iba kuona John Paul de mtu ande muno kibona ini kubele wananya muno keke atumingwete kia ruru kethe ruru na nkaomba na ndene ya Igembe South Constituency. Mbiu ni yote mbiu ni yote na mbidi bedra beni yobona yaka nontu liba kumenyana na ntuba babari ndiba kuona yaka kura automatically kaachio. Yani kuringana na ori John Paul tura ntuba uba wetekia. Lakini ikuringana na orang kwelo wathina ira ibaina shu na on the ground borombe dhairenya rimwe nke participate kuoke utetheria thina ira bethera shu tutatua kwethera John Paul wente na o cash na ntubara tushina nabo bena becha ingwetikia kiutekio momba kuwa ni excuse John Paul ntomba kuona kurasia Igembe South Constituency ingwetikia mwananchi wa Igembe South Constituency arorare ena right ya kuthura mutongoria na mutongoria ora wa mutethia no tungwetikia
utongorete mbia. Thank you. Bwana Mithika, karibu sana. Beta mzalendo. Okay, mzalendo. Asante sana. Tego meki uria ki kuomboria. Ezere ke introduction. Okay. Kanku wiki uria ariwa ate atena better na nayo kumenya akinda na babu na better. Do you think kwithwa mtu aribe umbethi ni mwangaranti ya kwithwa akiona tiki? Well, I think woni kari yakwa. Ni leadership to kwenda kudeliver to Antuba Igembe South. Igembe South gintukira twina thine kyo kabisa. Na kira kimpete motivation Watela Mike. Na kira kimpete motivation ya kurombete kya MP 2017 ni kuidira kuina iraita one deficit ya leadership na inkudwania na inkuirigira woni ndina capacity e kon deliver that leadership irrespective of age, irrespective of whether we were level yana ya kidhomo kana irrespective leadership ni murugu yana tontobu itu kwenda to soke integrity to leadership itu to kwenda to soke wetikwa ke leadership ya Igembe South na manto ya maingi mno woni domina tigiti ya party of national unity kinyendera mheshimiwa Muriungi akuwa etere ya makandu na gavana urindi na gavana munya na tuina kiama kimwe tukuromba kiama kia nubati kuma party of national unity ni kiama kira kia kibaki na kinyamuriungi to ari noe NDP tueta NAC na tueta siama bibingi koi gwetikia the leadership irangu promise antubanya ba Igembe South ni atirinde tuina kanya ka kuindiscover non tu tona atongeria for a very long time antubara tu ida tu ina bone atawala Kumaanisha utongore bobo ikuthai na barabara iko bwana Rafael Mutambu kana Rafael na umbire wante kumea nonto Rafael azoke tewe itike MP ukindana na babutuma na bamzalendo na Rafael tu amweregire teta burombe tikangabana nonto utumba kuita itikia withira tu itithia na ito amupromotire no mu promote Rafael beatu regire tenda na azoke ozinda na uni na mutuma na wana Rufus mweshikiwa ariwe endewe bu ewika ni right yake lakini yoro mukwera woni uratu na baba angibonde the accept na iba wetikania woni to in a problem a leadership so we have to return that na hadi a leadership arabo ketha ira mwananchi okawainda obuo na kuiba mutongeria ru na ntongeretie ende non Rafael tu we MP rende ntariria yao. Okay. No kondo para ito reply. Yeah. Legal allegations. Karibu sana bwana Mutuma. Asante sana bwana Martin. Na mutegeri Nkendo kurombore keri kire mbicira torona na cia TV ne torandikite Mark Mutuma indi ti Mark Mutuma ni Martin Mutuma. Karibu sana bwana Martin. Na yambiche tare I think after today. Together biche leo. Okay, bali to yako Martin Mutuma uwa bumite Igembe South na no niura weto Mutuma tosha 2013. Na onto yo utongerie ne kana chweteke tigande ye oroni nikubo mwendra mzalendo wa utongeri buthugi na John Paul akua na ingo karibisha John Paul kesi acha iji no to 2010 uri ndondere mantu akuthuka Embe na ndi mwarimu Meru teachers ndona ntikira antu betu bakithira kanga tura kenda mbitambira antu betu bubute kubwa na bubute kwathia atia bute kubuto watanira abo tuchinchi Embe turete Embe ya twendete twithira ritu iri antu bonde banene na bakiona akicio kuringana katibere 2010 lakini weba mzalendo temethira bamenyere utongerie buguthuka yoro kani utuko anje ni ndaturende muntu mwithe ya John Paul na utongeri kie wakithare kume iretana ke kanisa etwa Catholic tu iretana inya kwa batire no meiretana rira timbecha kanambi ni ikawitharo ino ntubro chiari naguo lakini utemyo chiarwa no ntu uria abwo me yake ginya gwe sister wanjiriru kwa ile okuibo utongerie bugwethi atia buguthuka kankua ito ya thugiro karaya na twaro andu nyingi muno nturi andenga ng'ombe na Rwanda ndathe chendra chege bilia njoo na ikingi kithira ntu babe yaru ari ibeyire itarira ng'ombe ira ndayogirie ciumi bile kwinga tukinga giumi gimo ndarache uto yaka na ikingi bya chuma tibi bya mite ya bila ndakire abyo nika uno. Okay, karibu sana bwana Rufus. Jubilee ni kuonekana what Mbaru bobu inge even may say but I stand to be corrected. What bobu inge ndeni account ya Meru kana ina think bobu inge ndeni account ya Meru though I stand to be corrected anyway neba mzalendo neni okwa maybe moral na
ukethro ukiona yakaitiki uba kuikia no ntuba kwitho iki Jubilee Ubwa sana bwana Martin Maria Tombeta wa Military Passenger Train ndero mbete kege pesa na tiketi ya Jubilee na kambuwe utongeria tika bwanjira iria riro kwenda kuromba utongeria bwanjira iria mwangano ri ngwini cia pirorita kweria kurekebisha mantu ki constituency ya njira iria no bisiro rekethia wiyo kana harori tangu no nto imbetikitie mbere kinyoromba kure cia tuseme itu kuromba cia parliament kure arori tangu eku utongeria no kuoneke at that level that you no kuona manto yaya te weta sawa sawa ukerekebisha uri waure mbere wete nene urekebisha kinya zaidi kambuwe manto ya Jubilee sawa sawa Jubilee kama kia thirikari lakini of course muntu akaringirwa kura kuringana na oraritite ngwe oratongethete maisha yake. Okay. Kule SMS ile na ikinyile mapema sana irudia hello WeruTV, ningependa kuuliza mheshimiwa Militiru Fasivi kama yeye alichaguliwa akiwa amesimamia task force amefanyia wakulima wa Meru wa miraa nini? Sababu ni hii, niliona mheshimiwa Martin Mutuma Kubai akizunguka na madaktari wa Kalo kwa mashamba yetu ya miraa wakichukua samples ya miraa iliyoathiriwa na wadudu wanaoathiri branches za miraa wapeleke bla bla bla. Ni mantu ya miraa bakwari. Asante. Orita kile task force? Yes, ndari kusokeria mheshimiwa rais Nkindano. Nonto na mbere kanya ka kwethera ndiki kutegeria task force. Kiari tangu kuma 2016 mwezi wa 6 twathiriria December 20th. Na twaprepare report twanenkanira kawaida task force itarawa kenda itaraund yuke maoni with the report na maoni ya kwitha se report te task force members ya remi na biashara kamera ngoi twaritere tweka task force report kwa president kwitha riki imwe mwezi wena mwaka yu ko mathina yonthe yara twaero na antu bamira na ya documented itwa presented president so maybe atawadi kumena mantu amira task force ne batu tangwe wacha niendelee kidogo endelee yao tu kuna na report ke president ile report ya era official na ya public manto yara kuona ya ruari mira alibiba mira bakiregister ni recommendation ira siariko na inge ile recommendation nyingi lakini kuipo kwa mbere president yewere alibiba mira ibamenyekane kenda bakibangirwa bamenyekana bao niyo ngwe kuendelea sio mebile bibili ningo sokeria ministry na president non to tentura ari patandiki na ndaka fulani baandika wa kiria maana hata nontuko batangwentu ko komi inkodwani otentura tena turobesa kidogo tumaniti yangu wewe. Okay. Bwana Martin maybe kiariria mbere pio bwana Militia kwa bakiuria anche muria muthikiria gura cia atiri na ate task force yethire kaire yambiririe na ate yethirie kiarimba mira arima mira kambukandirie bwana Militi ria task force yethithitwe rais utibwe ichi bwa mira achwirirwo antu baraba ichi mantu amira Igembe South uyu chugora wichi mantu amira kwa twege Militi lain tutiche no chwao wichi mantu yae lain kwitikia Militi atichi nya ithira murayo kaywe nana lain ni theore omunene no tumiregiro i task force iriku konya achogiria rais Nkindano achogirie Nkindano no tu ke report urenge kandirie ke report yeu twendra kumenya mbere ithira ibatu twabati kurita maoni itwabati gwithira twina muchemani yo kwirwo atiri maoni yara buragure kabo tutite kwira rais turetikaniria tukera rais 1 2 3 kirinde eto muchemani agelecho mantu ariku kenda rais agirwo atukamenya bugu etite kwirwo obu ba tutethia lai mwankaru ari antu bembe batemiana ate rais yerirwe kana nya recommendation nya registration ya gure mira no ntu bakuri register babati weto muchemani mbere bageruto bu register na alafu bayeto nya isabuchibu bakathithia thiri kamite egulionga ilaene kenda muntu gwende na kilai kayile tukasate ni obwe nakyo lakini thai be register kanti utio kumenya ngai go ikila ku muntu ikila yani ikienyeji muntu bada kacho teoria 1 minute mbere kiuria tu woko muthikiria lakini panel ngachokia boya kabisa task force etario kende with the report na itwetere round wananchi barayana maoni na kigotara utibo totaro antu bege pesa de bataro pon na mutuma ku antiche test ya mera antiche ke dara arara yaira ne onde yaira
wemera kwi mundu uri yo mira nya yo ari kwi mundu uri yo mo ibo kuria baka kuria na ito kumenyana ko task force yekwandika report yekiria president ayokere task report no but we instruct minister of agriculture task force rune ethire ngweyo the hidden implementation committee report ngwe task force could prepare report ire ko task force ikanekara president report yeto no rege irware tukumiona na ibathirie ngweyo January uti mtu embe wona report actually report une nankanero kile county lakini excuse me Martin task force ikaleta report na mutuma kana mheshimiwa mzalendo akaenda kumenya utitangire ne kana wita pokone undre nio wita commissioner bomba wita commissioner of undre nio lakini raia yote bweta meona maoni yaje ya pendekezo ile ya ise kuisu implement ruare thirikari moja kwa moja. Let me ask you mbere tuta kile mzalendo mwananchi nako mnya report hii atekumenya kinya registration ni atekumenya imbie ko register kambu ya tere mutuma menya pengine kuri plan yeneo murimi omira da kumenya ko report choge giuria mse ngwendo choge na ndendo choge ya kuritano nakyo task force ye kwandika abanyende ari mwarimu tari bareri baheta ku register mu thirikari eriterengwe na interior minister of interior PC I mean county commissioner DCC ACC ma chiefs go baheta wena form we register ari mba ku register no a copy of it 1 minute Tharaka eu masibo ibo bare anjukumu members ba task force ito adiririe ngweto kona kana report yereko kwa tukai consultation so no but kunenkana report yake muri mira but kunenkana ni minister of apana ura to represented no batuto batikure churia okay mzalendo kubugo ndakuwa kuibuo mantu ya task force bwana Martin ni mantu ya manene muno tutebati in fact woni temblema arufas bamblema ni atogeria betu rufas ka aero ngugi no mutuma kwira ni the na actually can support mutuma manto ya uru atisie antubegembe south i president ne kuraya muno ake agwenda kwa Meru kurita ngwe Meru muntu urari laya mwene MP na ura MP amunenkaira kana mtunge nwe awano ntu president kari ya mira kakaisi thina cia mira tontu buthi na cia mira cie kuija thoko cia mira cie ingwa London na ontu kwita wa Netherlands antu ba mira ukiawita athirugaiti ukiawita kanuni ukiawita tira ukiawita ontu kiengo nara nyumba cia ere ruins no ontu ba kuithira mantu ya thukire muno antu bara bona mbia 1.5 billion shillings ya ruka mau town every week 1.5 billion antu ba thinire baba enda cia mau kuyo yara ya kwa mira badira antu ba mira ntongi cia thira nende kankwire thina itubati ku trace problem we mira etari Mr. Rufas na report yeku etari report ni yari thoko thinera ake andu baba bati wira we appointwa ni uhuru baba ti weta Netherlands bakuya in fact being respected no to wodi itwapingite miriti no wa appoint first time task force yembere ministry ya agriculture topinga nonto twapingire nanto bamira abapinga nonto ibone Rufas atari a proper representative wa mira nanto barabange nonto OMP etire task force yekweya mithika lituri ayukia miriti nonto imusore okay ko baikirengo ayukia nchoro nonto imudoni okay ntweru aki ayukia nanga PO okay omuntu ayukasia muntu tonto bu antu ba mira bo ngwa bari bari mbita no antu nabo batari unene bonene ndu twewe ta court antu bewe ta court watela man antu bewe ta court ba mira na ba bateta iro to adio lonke warengi uru appoint no antu baibo be na power batu tutina power kutwa surrender ento geragere ire kwe ya product yeye na ibo antu kuona mutume ena bitterness product utegi ento kira antu bendra no antu bibe tere ukugura thoko London ukugura thoko Netherlands
antu batu endri we yo tarithia mirare yetethia antu atia okay ka bwana alafu tugewa antu ibari ro 15 kuri kinya ni antu benda kuwa no tubagurwa 1500 ri tuturi ciuria muntu woya ciringi ni wo rongo tutikwendembe gutwega bugaci antu na ngiribe butini owe matirire owe we yothiri antu kaure ki antu Ugere no abadile 15 andi anda utiengiria mana atano antu bara wapatethi kinya ni ko antu kwenda kuongela mantu ne uya mira no tugutika tu etwete kumau endo ikosa rene ne ndonere rathithikire kuwata na task force eu batu bitu enda kurutanwa ati ura mirere mawa no tu ataalamu ni twalimu thine twira nene ni thokwemera na musiasa kana muthomi wa mantu yangi akorwo mira yenda cyo kinya isili kinya koromune atiwa antu ba mira po ngwa barabaringa biashara nibo babwirete utumika wita kinya nthisi ome no tuwe baisi omera eswaero thoko na nikuwa kinya thai no tugutikia antu bata inkulundetwe kile mantu ya utakwata ni uswa thoko kabatire asiasa baraila angabo angabao kuanda durwa gaswa thoko antu bamira bo ngwe papa rueto babureto tumeka na mwaka thai babwete kwa bakanya antu bamira ke kinya musiasa umete irie mira no batutomera ndikuwa mu biashara ate mu biashara ate bwete kudwareo kate burete re musiasa o kamera ometa nto miruta mate wika kuatere batwiro wera tubwete kuruta ni facilitation no tutiratongeria lakini muntu ora wenda cietondo no rorima ibo babwete kuthwa bari at the forefront na mwaka thaite bo beki mbere ni athomi bange arimu bange ubo ari bonde mheshimiwa bwana John Paul kina mno na alafu ngiongela kintu kiwo thayo ingwitikia kutina benefit umea otalero mira atika kwende kwembe na italo kienyeji ubona kintu kire kiyo thayo i market tukenda tukimenya murimi omira na market ira kwende mira lakini inyo otalera mira inyo motalera mira atika kwebwa mutethia no tubambi muntura mbetira arona utebya gethe akiona kwanza onto yaone windo mete mbecha cia kwende mauku no kuona mauku yarora thayo yatena mbia no kuona kwena mira ira sector yondo ya affect ro thayo iteta landa totala mira thayo re ni atekethira itethia na alafu tutala the point is udimira yo talo ni Mr Rufasi area kiumi okay kwe musiasa omwe mutongeria wa Jubilee ure wira onto mbesa otumire utarwa nikenda ntu bamunyi bana bayirwa mbesa ibajiro kazi na weta na nyarufazi gwagwa antu bakajirwa mbesa bilionera kore Rufasi akanengerwa sawa bilionera urune yanire siringi bilioni imwe meakwina mantu amaingi muno yatatilia yegiundunde tumira mic iskundi bwana Rufasi yare aru areni tutatiri manano ende mulia siuria bi aurajua baba ya betu ringa senga aurajua kendi kiro rubare akuringa kama tatiri manano okay moria ki mantu yaya pesa twira wananga kwina milioni manatandatu nanga kwina bilioni imwe no urwe yana milioni na 1.2 batwe no tu kinyani india ta mantu ya mirana twina antu stakeholders no committee mira ya Kenya mita wewe ta kinyani report ni kandari ya kuona Rufasi ni ono tumijite karema fadi ba mechu kanyonyi muntu no bisi uba kwira iteya na when instruction weto kithanwa kankato itange na bwino ndani weta na report tweweta twethire mbesa ira urwe ya nente bilioni imwe committee ya Rufasi itumirite 207 million shillings mbesa cietu ni kwerekana ni tumiri na ikwirwa ni cio tarithia mira Mr Muriungi milioni inge irari 70 million watuika anto asieta kuswatho kono ntu ciare allocated yani allocation watuika yuna cio ikwanda ibate ndi watuika icio ke otara mira alafu antu bari wewe 15 sawa atu itange na pwegi anda tutekeze mira ni issue in fact cietu cia mira irio kana itio kwa yeli kethira irio ni atia ciirigirite kuthithia no ntu antu mira bataciona okay na ndaike mo bwana Rufasi number 1 arimi bamira bari kio taroba
mpesa ira cienderwo irais si intact iko komenya oni kinya kitha ati ni chairman yo task force me ante kwa ndi chairman urari uri Igembe South you chairman wa Igembe South 1 minute please bakane kirombe chari kamtirie ni moro tuitange na point onto ya bari ikio tarwa bari ikia kumenyekana ibana kuringana na report ye part of that money yekirwa account ine bank ira thirikari ka identify arimi bamira oyora murimi oka wayuka cia loan ayeta akarita nguo yake mwana school oyora murimi wa majani ayuka cia nguo ayeta akaeta kuwithia biashara ciawe mpesa ikethira irio ibon komenya oni lakini wa implementation ithirikari tukare mantu abirare kikato inge mantu yera bwana Martin thinerero nikwithira yo thinera nene mberuari na tutena mira kinya ingi tukwaria imati utibu antu bebe bamyakuria I think ende katumegirite siasa ne mwanga ari tukegeri siasa ne ke is sensitive is sensitive ende kure mantu ya moto ithara kuri mantu yamwe mbona ya kamera tumitumaira iri kintu kira mtu wethe akaringanio siasa no tunagomya niyo thina no tunagomya niyo thina para kwaria ya chukari ubatethia no tutio no ba 2 bilioni thirikari yo mumias no tuchiwa bari ma ko yo lifeline no mwa uri kwariria nara wandiki kwa tukariria tutubo campaign as if tutina thina ingi tato campaign kato tena thina ingi cia ingi cio nyingi mno lai kwebu tutikwenda no tutira igwa bari thiria ku register mbeche geta account ine lakini oni mburiria atiri no tuba ku register uitirimaniro wendu kene na roka urua kilagi mwe uteko wita kuona nyethira kilagi ukuira kirembi kireo yakandiri bwana mereti imanto ya kienyeji utu ya ku register onto indetire na expert nara kenda nyawo bona batemami no tuba mamire mo kada ndego no tuba baragwa bo manto ya ro airu no tu live yathire bwana Martin na ibone tenya kiweru kinira tu nacio na thai tu na report ya kalo euraba kuwa mbezi unienda ndene wa teje okay yes the report alafu akandire kankwenda kuthiria my point ndewe itakureta antu bakalo bombo wani urongo ndinaguo bakona ni akaro airu tikure ai mira nontu urtegwa tururegeria tugerwa antu ibandikirwa antu angai bana bare wa 1500 lakini utio bio twererite kwe diversion ye kuya kwa tuiga mantu yara me utongeria turua atiri bwana Martin kithro mutongeria antu boya webera na betite wabera kwiru mbere ara tukauna u tutero imbitu ku register tutero requirements ya ku register tutego miaka mitere batikwithire githio lokana chirire ka register ningi tukuro ba register ba kathanwe mbecha amiriti ugethro register milioni ingi yelle nyumba ekure mbecha cia igayanirwa milioni ile yelle kwa rubia na takamenya bwana Rafael mzalendo na wire ati iba witithiri nkathe alafu na coach ni karingi yes actually ka nigwete kambuga katwa exploit nje akeyeleza umuntu kamete mira nabati ocho time awa akeleza boya sawa kuri untumbe ndo tumira kanya ka kweleza nthi yonthe na kwira muzalendo nareke kuwa indane kirongo nene kana ungi wenthe ora no ntu umbe na kwira nkoro ire yake rewe tatia kire kwenda nanga yontu ikoria muzalendo no ntu si eni juaru tani ongo wende romerete ndi bebutetule no ntu ati weta korombete kya sekretari general wa EU aminde wa UN yani ni kumuria kiru kumyo tu mbithwa nkimuracia kuwende kuandinete kinene eundi fallacy but maybe is right it's not right na kaburo ntu ti right position ya deputy governor porque otho buthiata kinya abade kire county cionthe uti antu deputy governor bawiritwe no ntwite kiu kitendifainetwe mandaraka yakyo na performance ya deputy governor independent na relationship ya urori governor no urori deputy kuwende ukethrote kuwatane anwe kana kendo atangwe au mbokomiria maisha mwango wetate maybe go about your mortality na kile national kende bwere no ndore menya woni ni testete si uyire itestete parliament na itestete keke deputy governor and just a minute okay muzalendo ukure ngwe uri mwakarire ka defined muntu kwenda kuruta ngwe ka wasted akiruta ngwe ya deputy governor nankubura kinyaka neke ruothe ringi nteme yuke no ntuni kumenya urekari just a minute na ngwe utere nene nkurukia kuthwa member of parliament muntu member of parliament niliare na area defined eromba kuruta ngwe na ibu ntu for example ndina record yakwa ya miaka 5 ibu kuona ngwete
lakini ule deputy governor utekinya portfolio no re minister of water that's unwa. Okay, by the way, the Minister of Water, ini ndathithire kinya survey ya water resources yonthe ndene county indathithirie, lakini mpala interest cia change ya mwaka ndona ya nekera muntu ungi kuwe ndi ntienda kuruta at the whims of somebody else. Ngwe yendo ukaruta ngwe it clearly defined ina miaka tira for example ruare tukiangua ngavana akethora ina mucemanio ati mbeta nontu ukethora yo kisiasa wayate muzalendo nontu no ikamende kawe mio uti muntu wenda kuruta ngwe for example ati na total freedom ya kusi express na woni ondu tete ngwe kinyande mwalimu kinyande officer kwa education kuwende weta muntu rombete akiromba ndarie tora muntu ungi yani utebure tare kidra na jire ne tucindane kam to bakuria tena bicho bonde bwana mate tekiu ngamo ndo wera tire bonde bakire mithika iningo aginda mumirie ende bonde bakathetania iwe tucindane on that point uzalendo mheshimiwa Rafael tuweze tuena right tuweze tu qualified na kila dendere ikabuyete koromba na vota no burete kumenya kithira akaringira mburiungi nontu na lulirembe nontu rindare miaka 5 ndi member of parliament. Everybody will agree with me ati ni ndalulire leadership yembe na miaka 10 kuma ndi kuma uto governance ni athukire kabisa nibu onto tuethe tukwenda correct mantu yau na ngwetika tuena mwemwe uturia ukawena kura ya Igembe South ndothigiri tukatiba kuromba kura teke Igembe South bwana mzalendo MCA miaka 5 thai murume tunte MC munene NGO ndege munene wa Afrika yakirankwire ekakuwa munene wa Afrika uzalendo ikaizele murume uri ongina kumenya uko akarire twaria twiba supporter twengirwe ku ndengirwe Kenya ndengirwe Meru nindeto iturira Nairobi na tekwenda ndithaira ndina interest yo sabu antu begembe kinyethera mutumana kuwa la ntaromba kura lakini uturagwa no yite wachogera njirene thaiga tiari urakinyire mwankande wene uthemu wa ngoteya wachogera njirene tiganga kaura wa kamwire bwana Martin ukuri muriungi kwithira we NGO kandi mwandikwa ora wariki plan international nawe wandiki ari bwana mheshimiwa NGO rani be fair NGO rani ku property kwa isa ne ku kwa unende kamwire ne ku neke no ite ambadiki ari mugwe sabane nezo peti mugwe NGO era neke register neke weka so sifanye mbere okay just a minute please bere tutambere ndenda tukia break ndeke alafu tuchokera ringi utegere WeruTV okay wewe mtambeza na mbele kwa namba yetu 40321 namba yetu SMS nikimera kiye kiwa kiri untuira bomu Meru mira ni kintu kimpito tutethia muno ndene community ya Meru nigitethetie antu mwanya kaunti neji na nandi ni tugutonya kweregwa kimera giki kuma kiri arimi endia na kinya njuri ncheke Daitania mbesira cionthaira kurite antu na profit ya ntinio oni gutia na profit mbesa ngiriana watana na mwandiki wetu wa Nteto Eston Gitonga kuma ntugwithie Njumaine Mwankara Misi agikuretera dhahabu ya Meru eze neon gold ya Meru ya green na safari eti ya mira ya mbaidia aja muunde na muremi akemetua Ni seneta wa mbere wa kaunti ya Meru kiri katiba Enjaru. Tafadhali tigeni kuragithia antu nundu wa siasa. Na nande nakuroira gite kia gavana aria mureganio kio munene ni gavana wa Nandi Peter Munya. Watanera na mwandiki wetu wa Nteto Eston Gitonga akiaria mwekwe na seneta Kiraito Murungi ntuku ya Jumatatu 1:30 akwa WeruTV. WeruTV rumuri rwa Meru.
Mutegiri wa WeruTV ni bwega sana tuchokero ringi kiri mubango jwa Nkindano ya Ubunge tuko na ruwa tuambiritie interesi ya Igembe South turina antubaraba kurelete kya Ubunge bobwa Igembe South tuko na ruwa ndani ya studio cha WeruTV tanambira kwa rania batu kirukira namba yetu SMS 40321 Twitter @WeruTV #Nkindano ya Ubunge kana @MartinGichonge1 na kure moku wao mediti tosha hata wakimuinukia ngine wakawa I can't imagine a leader like Mutumba is not patient to let others to express themselves. Can you emulate John Paul? Wengine wakawa WeruTV pongezi Mutuma tuko pamoja pole kuma makiri mawa wengine kwa Mutuma ulifanywa rambe ukatoroka na pesa ya kampeni leo unarudi wamekuko ibo bajiri propaganda lakini kuthirwa rambe ndatoroka pesa ndaringira kampeni mwakanda ge mucho bejira cha changiro bwana Martin o ana cha rambe nya tare rambe by the way ne ndokangiru mithiga linturi leo mebanga sentipo no yararia musema yunge stage na reta antu yandwa na itu maira ndakachiandwa be aba rambe kwa ndukanga na kwa rethi kura lakini bila murungu bwa kuurire anti antu batakwire. Okay na ndimithika linturi na kwendete kia senator na babu ndena awe kwendete kia Ubunge nara aumete ibo kuona akati tengo ya kwana ya kwithira imutikirie wita the next level batu titwengeti keepers ba senate antoba Meru Igembe South muntu utona Rafael wa tarire ku Meru na mana le tore ne atara witi nara iraitieke but de kuria tere no kuona ka nau arite ngwe yo mwitikiria ati ethirwa arite akiagithwa arite ngwe ya kwana nau akatira Meru yanabu uratete so wambere pio ite be very different KMP na kia senate kia senate kite CDF lakini KMP ke CDF CDF ite tumiriboya the difference is 600 million ira umete kuma 2013 mwankaru are imakunere lakini groundine utaona project yokuwa ene milioni ile ethithi tu mwaka yu very few bomba kuona to maana tano kitu yake. Okay mheshimiwa no wambiririe think CDF kwambiriria ne bwambira ndari bungera yakurukirie kinyashiriwe CDF na windomba kwaria David Brown ndatumire mbeza za CDF itarunda ari kubwa kabisa nonto for example ndakire ndesku 14 nonto yembele tare ndesku ini father of days schools ndene yembe sawa lakini yembe centro nonto dawatilete kuonde but CDF yare waka montu ya sukuru barabara hospitali just a minute yara yathire umano mwanka bweto uma na ndivite uni ebo baweta soto balance sheet kana report yakwa ya miaka 5 na kedwe free everybody kuona ngwira ndarutire na ni evident yembe nonto for example tu sukuru cia kuthoma utie antu mwana atumba kuma musie aita kathoma na ibangira njuitite antu ba sukuru cia kwenda ndakire alafu kinya njira untu uti ari njira wenda aturire njira ciari njaru ndaka kinya ndarasa for example kanuni ward antu na mwangare itekiuna roi nontu ndarasa ciari mororo ya miti ndakire ndarasa itumika mwanka thai na project cionthe uti primary ndakire kinyemwe ndari vaivu kinya dips cionthe ira ciari ikura na ndene county ya Meru ni Igembe South yake kuri ndip mwanka thai kuwe ndo kuwa ne ati CDF ike utumira boya na rere kirera yayo ya tediantu lakini miaka 10 Martin miaka 10 tukorwa antu bembe tukorwa ne ata mbese ithitha no tugudi re na riku ciari 127 million ndatumire miaka 5 mwaka yu itare andi 20 ne ya ichia kutu ya billion mheshimiwa no rari kiri county I think no rabati utumire tiki yangu kwithira we deputy governor kinya kutari na defined roles ya deputy governor maybe no rabati we na ka influence most probably we na influence not the deputy governor. Can I tell you ukethirwa re menya no kuona for example kinya twata national level urawona Uhuru na Ruto bakiruta ngwe te katiba ekwensure the personal relationship ya antubere kuke ya president unge utekuwata ni anda deputy we kwa kwenda ndo ukethote na ndoket note na budget
utengo omba kuruta utemba lakini mheshimiwa no na influence ya kuya kwethira we deputy governor just a minute bana mzalendo na influence ya kuya kwethira we deputy governor maybe no rabati kutumira influence ya maybe kinyanto ba Igembe South baka faidikani kore ganto kubura kabo te kuibwa utengo omba kuruta utena budget na ukethwa na budget ni ombo control na ture bombo bure influence ti budget influence ni kinya relationship no of course agio tara uri deputy we no mwaka kwa by the way atantare unda ntubembe na tubembe bantare ntatare uyu muntu ndoma kuongera huko na mati muriongi no nture akwethia boya muno aeta muntu wetwa Ruto na Uhuru yes Ruto nontu ero Uhuru akathikira influence ya Ruto ituma ke wengwa ni antu barabe nyumeke muriongi ira watarirwe we deputy governor ti muriongi waikirwe ni antu bembe riana urariana ko wende strength ira ukea utumira strength ya antu begembe wa weta ukawa woni nende nontu bwa mbikiria na beta bwakilisha woni ninte sauti woni ukabwithia mucemanio munene muno iwe yo antu bembe wabera batwe woni ngabana ati onthikira nikombera muntu atekethikira no tumbona tonto bwa mwe sometimes Nairobi bakarikire Machakos bakire antu na muri ongi na rere otumira power era aini ndipo kwa nende bure manto Machakos ndipo kwa nende bure manto Machakos kialo Machakos kinya utie tuko kinya mwaru tangu we kinya enje akanembe nontu na ingelwa ni ngava nowe na mwaka kwa tuka miaka 5 yathira ate aruta ngui na tabure tauta kuthia demonstration akwa ngavana kana twambiria ndoa kenda mbirwa ni ku represent antu urakwenda kuwa na advantage rande ni wako me history ya manto yayonthe wana muriungi akamenya arambi niwe kwa riratia twari na ngavana Methodist na atangaza deputy governor okay bwana Richard okuma mutuate lakini no ntu bakwa batetekanirie no enda mura munyoke yagu ya mtu na arambi nekwa antu begembe South Bongwa iba kuendra kukarande bende legitira twari chambas bawa mtu raba kwenda bebongwa torari muchemani ukiutinde na tweta 300 na tweta delegate bonde begembe na twekira muriungi lakini kuma muchemani we delegate tukuthiria siasa movement ira tatongeretie Igembe South yari movement nene sana lakini bahati mbaya kwa tuweka muriungi bakwenkile mabathithia kuhakikisha movement yora guthira bambajiriria uni umpura na ondre ndingiri kura ngiri 15 na ntomethia rwari ngiri anga 13 ndatomberete kia minister ndete raringi pewa kia chief officer kia ura ndete raga director kia ura baendira cheburuke enda ndira nanto bakwa bathira so John Paul yes da erego wampeta da erego tumba barona 1 minute samkauta ndimizire kwa DC bakwithia bakiaria au ningwitike kaba kuribo goes anto bao bonde bena ngwe kumanisha kintu kira bako discuss yao nto kubonya kithira nkiri na nyamuno ni kwethira bo bena ngwe na bena ngwe ira bena cho icio bako discuss thayo nkauwa thayo ngwitikia antu au katobati kwethia thayo tukiaelia antu baisa sawa tebo bethetie no kuona oteke ntu kyoke kuoneka on the ground Igembe South Constituency kumane kenjara chio ibonde bao tu ina bao not MP city dikere motuma ko mpakanya menya wengwene baba na wengwene no bati kwethe oito highlighter na to wethereti wananchi ba Igembe South na yo ya to kwethe na ona AK point antu tutura kwaria ya ikieto mi ko tuika ao kintu kira ba ko ribobu yake ao kwethe abakiringana bebo nkawatire Muigembe na bati kwethe yake aina na kona antu bao thayo be proud no to wengwenge benyo na iba kwenda batra point taken now that term is not good but proud itebati kwa pia leaders na atongeria batebati kwa aria ru onto turaria ona tuyachore na tuantu bamo tutebati kugira into pride onto ni utongeria tuchwa botethia but I think I could make a point I could make point that ulivyo kwa twarire ira tubangite kwa ithe kibindi ugia miaka 5 onto biya thru ya kulugira ya kire baba ingibenu buri ngwene except him na kire ngwene irache nubure warakora cia mheshimiwa Rafael influence uci enu changu uci enu ni bibio ithethe tena bio Igembe South oli rathithiria report ya kama maende na tawe mira oni kuma twire de activist
democracy mantu anga governance katiba yo kuona site utinya muri ungi na kumenya turwirite katiba tukarwira mantu ya maingi mea womba kuthithia eta wa human investment ntomba waka sukuru ntomba waka mantu amaingi lakini ndomba kuinvest ki mantu ya democracy yo kuona tukienjoy thai iba musalendo baba kwirire yo ibo baba urirwe kambirie tira ilodringa ndathe kwa nontu wa mantu ya democracy muri ungi my witness yethe wote kumenya uti athe kwa kambirie kuma woni ntande kwa thirikari tumbiona honest with you lakini arandita ngwe ndithaira ngifocus wa arambumite ito ithara twena changamoto nyingi ke kinya NGO ira turita muri ongera rita NGO na ba athiri ompeka nyande muri woni ke ngwira ndita intedacia antu baba ingi muno but mantu yau utendra witoke ari racia ori gore bwana mzalendo kuma the ground the village level arora umite no to inya kwethro te tani mbiyo ni antu bai kubau otethetie na ingwire kwigurite no twire murandi joro wanjiririe within the village na antu barora watethende very fast into baba kwina group ira yitawa Mugwe Community Development Organization ndio witana anda wata connection cia donors no nende kinyendera inkuritangwe at international level no mwaka withiro ukithwana iria araumite kwa u tactfully no ntukiritana ara ngwicio ndona manirita urunde ndethire tactfully ndona antu betu bena thina empowerment irio ndawata ndatetheria antu bangi ba register wito Mugwe community to ndiko but through that style siakwa ndaumbo batethia for the last 3 years antu bau bathithitie women empowerment inde bareterete ndona funding no kumea nontu kwaria mantu yau nete tungethetie maisha ya antu direction nini mzalendo amefanyia watu wa Igembe South being the head of the big NGO akiwa mkubwa wa na turende mwerere ya mirano ntugwete kiu kia watu mwerete athura areta tundungana kwa huu ndiweta no kumea ndenda kwaria yau na Meru no nuratwire ndiune na tuteta na kidogo no ntu yau ukakwaria yo ntu keira werwe ibwo tumaira so that is where you take what you get program ile yanjiririe kankwira ni nende kwa wede Mugwe Community Development Organization indi metethetie thai with two very big projects project number 1 the day before yesterday turari na women nara bakia they were receiving money from the county government through my influence ira babwetheti a lot of table banking they have mobilized 21,000 women baraba ku benefit out of my programs yaya table banking women empowerment na ba connecting na donors bakuma Sweden kouti munya na county government no iboni lakini ende wano tethio re wano tethio to county government no ikumagia ndio program ya yanjiririe wewe wanjire siasa eu yanjiririe kuma program yanjiririe 2012 no ntenderetwe abo bareo so bauba kufaindika baifindika ukirukira NGO kana no ukirukira county government ukuruka NGO I have connected na mbesa women fund mbesa ile siasa ile siasa ndekado ngavana re tezia county kande bwera ni menya kwa tisa bwera ile project ya county ile siasa just 3 million wala mate wala mate moriongi kombo ya gioria mewa interrupt moto makinya okaria yako bongo bwera didai Mugwe Community Development Organization irio werio listen ni kambe yanke yauka milioni 3 irio werio kwe project ibona those women are mobilized weye are tutuwa ye tutumia kwa ye kana bere dani are kwa boko enda kusogeria irio weye bwana mate woni bisi irio no to have interviewed a few wait a minute we interview a few of them na yomenya Mugwe irio but then how does it work iba wete the ile kitongeza maisha itongeza tere muriongi isokerete those women who are its members
kwa una ndiro wote menya no ntuti membo yo kamwere interview those women. Okay, sawa. Okay, please, just a minute. Can I let me finish? No tumburia. Then itaki nyambene arimi sako na uringira kobia manager umwire kethira thaitu kwaria have not connected the ndere section ndere sako yo with some donors baba rangiririo over support right as we speak now. Alafu lakini wala mati bwana mzalendo enough said ndio la chetu kinyi kuthira action so mbere ithira ka rufasi atore ukira sana kuma murumu ukira bantu amira wewe baba ingeme hapa batena point hiyo ile sana ngwe impact ya mtu radhi na aumite kenda ithire launching part siasa siaku oni education nko twani ne mbikirite nye kwa yonde kuringana na urandi wonga mwarimu preschool wandikirwa ari county government akulukirite nyambene ECD college era twarurere nyine kwa lakini tukire acha mauri sawa sawa yare World Bank yare funded World Bank kumeaka 1992 yare public yabatu republic ute number 1 number 2 kurukira college we arimo ba P1 ba tonya bona diplomas bange baite ba dide mandigiri nko thane boime bo improve tembi ya salaries. Number 4 twaru itururite winde schools just reads ngoro ina na thoma kwa 2015 abo mwinga tathithegerio no ntu arocia propaganda ari bwa mwingira athithegerio muci lakini na thithegerio na certificate ne just read kithia na re tenjo siri ne neki kithia na re makosa ri kata abati kutima makosa ayo okay haya number 2 kana number 4 case kuru itu anjiriretie Mbero boys Jocelyn girls Mbero Jocelyn basic academy ari mu ibandiki kuo kuri antu benda sepia kuri kuo na kinya haritwa barao ni thomethete no na kainya kwa kidogo ariko saitie ya na rimwe kuri kinya university ruari okay baba I think tuabu bele bwana something personal ari ti personal yalo to the nante no bwana Meretina atore bwana wandi yo Igembe South atura manto private atatura manto public na atore chukuru emwe ya Igembe South a public ira ateithia isipokuwa oeta kithangaru aria na baithomera nja na maiyene na no tore wewe akuwa na kurira antu chukuru ekendre ka toeta tukanira wari ndiyo ndio na kaira no dida chevri no linda no mutongerio ku yature bo thithiri we ndiyo unyandire matato indara matato ndandikite ndereba ende ndikiro kuro ntu ku ndereba matikite ikote ne guthomethia ikote ne guthomethia ende ikote ne ringiro kuro ntu ne thomethia ichukuru ku improve no to personal okay ndio na chetu kuzira please ti personal wewe uri ngori ya mwisho uria ya kwani unkuria bwana ndio ankuria ikankuwa atiri surely when manto personal ya ibakana utepo yo personal wangu lakini tukira nkuria no mwaka mtu we achievements yake lakini ito differentiate private business na public work wana meriti netaaka wa na tena ngokare kwiongo kare bwari kiyago wewe mantu ya wita tutebati wita wetoka wa ya ndangi indo medete tu wana tu ibedete bu indo medete tu wana tu ya woni indo medate baba ingi mno lakini tena wita kwa na ngaide ya but push mwaka wateka okay thank you so much baba ingi bareta yangu wana mate andiria ina sangeri lakini mrome mzalendo lakini untote thomeza chetu kana mutegeri wa WeruTV ni mwega sana na tupo kwenda kwa tarehe na tu wodika kuthira mababa na kageti ayo ntoka kageti alliance ya ndio ntoka ile shukuru wewe kuna bandai kaka WeruTV ni mwega sana na tupo kwenda
ngojwa Nkindano ya Ubunge tukari na ruribagi tiki Ubunge kumanteresia Igembe South barani Rafael Muriongi, thank you so much no tubako na kanya kwenya bwana John Paul, thank you so much no tubako na mzalendo bwana Martin, thank you so much na bwana Rufus, asante sana no tubako hidro kuona kanya kwenya na batwe bwana Rafael ngikendo kwa kanya nikienda oba kwa miambo kwe mugi unia kwenda kura mbele yangu so yankado na kira tubembe muntura musi qualified kire batu batano ni uri no tuntongethetie antu baba inge directly na example nkabwa ere rumu we mutano John Paul no mo baba thomete sukuru imwira ndokere na kwina Kenya candidate kunyo usindana usweteka MCA Kenya we graduate wa sukuru ya endelea imwe ya ndokere kirindene ndi secondary school na ni kwenda kuria atongeria ba baruta record nguira baruta wala muntu ari ni kenda to ya nere evidence ati muntu na rutete ngui ya public ora matende akurasia rufasi manto ya public work litubirete ku present na ora tumbete kutumira allocation ya public for the common good na ngwete kento ngetheti antu bembe na ibu ntu kwera antu bembe bandingire kura tariki 8 mwezi wa 8 because I'm better than my colleagues here. You think kwethro wita wari bungene na rewe the deputy governor, you think nicho kwa kanya na kainya ga kwethro ukitongori ringi miaka ingitano voters bakanjanji no tore mwanka thai ni bakore matunda yangu wesi yakwa ira ndarutire ndi parliament no to evidence iro mwanka thai oimari yagwa na manifesto yaku kana kakwenda tuthirania au manifesto ko ndina the way forward no to education no kwenda kwensua kithe sukuru ciakwa ira ndakire iweta to another level sithre ina kithe lab cia utosha ina facilities cia utosha kenda sithwa ni usindana na institution nyingi ira ciatwire. Thank you. Alafu kide mantune ya urimi ni kwenda kuhakikisha ntubembe ni bakuirera no tuna potential ya kuirera twengwa tutategemea misanda na muno muno bibi nyatu tentie bibi tutategemea mirao muno. Yes, kide andi urimi yonto irio to promote kide andi urimi wedo no tundia tuneja kabisa mantu arowe nkenda kuhakikisha kwina rui rwa kunywa na rwa kurima na mantune ya barabara kwina connection ya barabara kuthoku na barabara cia tamak permanent roads or all weather roads i connect and yonde no tunde tumbo kura itena barabara alafu wathani ni kwenda kuthoku na participation antu bonde bethu ba na say kiri wathani no to mwanka thai antu bembe constituency baadha wana na thioro na intimidation. Okay, John Paul. Boba angirete antu ba Igembe South. Thank you very much bwana Martin. Lakini mbere huko ikintu kyo bwana Rafael Muriongi au antu arora ndomerete day school ira akite. Na ingwetikia bwana Rafael inkwa thank you. No ntu arora ndomerete. Thank you. Ingwetikia school wakire. Lakini John Paul 22 years. Lakini Rafael Muriongi wakite Credit and Secondary School kuna silago nira watu maira wande akashukuru iji kenda laingoire kathomera au cieja kurita ngweje nkurita toba pongera Rafael thayo te kaita kia kawe kuromba kura CMP ne ampe kanya uni John Paul nkendelethia ngwira wendeleanio no ndonere ingwembe airarita tu sawa mwanangu not 2022 lakini thayo nkuwate murina baba na nkuoni njira ingweteke woni ngakuria karigete nkawa mantu ya rwanda nayo yakubwithiria wananchi ba Igembe South Constituency ngotikende na ngwimbinge sana irambangite cia kubwithiria wananchi ba Igembe South Constituency mpe ikanya sana yonda wa bwana Rafael Muriongi skuru ira watho ira ndathomere ikuwa iyo we wakite
John Paul nkwenda okeria kithomo ndene ya Igembe South Constituency no tukwina mbeche ira cie ya provident ECDF sembasaries na mbeche ira bora cie thaira cie tumika mbeche ira thaira cie tumika boya na kieto mikuwa nkethira kibwithia platform arora mwana wonde akethira akiona mbeche CCDF na hata mwana akethira akiona mbia CCDF mwana ora atonya form 1 after atonya form 1 mwana ora apply basarira marito yawe yare ya fed on the computer key system yekwa ya office arora nyume mwaka mwana ojo akethaira akiewa basari automatically cause anabamo batithaira bete the kanonto mwana no ethire aitena aciari bonde kwatuika otebia kuona kwatuika mwana na muciari umwe kwatuika otebia kuona ka aciari baba batio ciomba but MP tu romerete mbe CDF wewe ko nenkiro ko yonenka ndina kamiti kwa na besiri yeta unketha nkigive okay I go ahead Ndadiri ngote kia a few minutes please 1 minute actually lakini butupatio limit ngote kia nondo ando bao amana one no batidala chino kaiweta nkethiria ikieto mingweta speed yo nkawa number 2 kwina youth na bautu youth bautu yinyina inya muno na ikieto mikuwa nkethia nkebwithia youth empowerment sana ke vijana na ikieto mindawa nkethia nkioja vijana bele kuma ke kudibire bikibiki kenda bathomera mechanic bete bikibiki ndura ndukashia ninisha bikibiki sia kwenda spare part sia bikibiki araura bakenda bakura spare part irora ke kundi na alafu kwenda mbeche cia citengo no ntobo young people mbeche ira anto bethera aka ikundi bitha bikibwithwa ikenda bobwithe company boy anto baba ethe boketha bokiromba mbecha arora boketha bokirita miradi era bokwa ka project era bokwa ithirikari anto betuka anaba nini batomba mantu yara no to batena mbecha ngo ikundi biranke ngivi fund number 3 njira cia Igembe South Constituency itebui na imbinge isiekero ke National Gazette cia kwa tamat nkabera barabara iran kedra nkiviatera sana onto ya akaondonyiro narora kaudonyiro muleka witia kirimene kuntukura kuna jerite buwe kuna stima shiekero ko waja kasi yangite lakini otemu akijua anto baraba kuona lazima anto baraba bena jira tamat lakini no bena njira ina mara arora anto mbandikite anto bele kuringa na program ko bure kari arora anto boba kedha baki maintain barabara ida number 4 akuru baraba na miaka saiti 65 and above akuru barora inkwenda kwetha ndeba nkidra nkiba fund ndeba iterete NHF arora akuru babo baketha betetheka no ntuiba baba bakwa ne barora bamonetie njira boboya number 5 on that nikuti national government yongwa ina kiti ya kumenyera corona kinyene cha kuteko nindi but kuina akuru bonde betha baketetheka ikete bikukwira atire nketha ndina mantu yo ya kwetha nkimenyera akuru bo kuina women groups ira cio nkawendene ya Igembe South Constituency into bibingi ka twetha to deport ka to import kumonto ya nao imenti na kura konge na harora tomba kwethira twetetheka tuke kura chinto bieto bautu tuiwa ngo ketha ba provide na greenhouses ira ketha fund kenda ekundi ketha na greenhouse arora bomba kwethira be kuria interview akuru bara akuru de karibu na Nyambene forest arora tuketha tuika mao jara ya ketha ya kekira na isho na twethira at least tuina ka factory arora tomba kwethira tukiendia na isho yetu number 5 please Nyambene Hills dene Nyambene Hills yombu metaoni John Paul twetha twena thine roi na nyamuno na imbe thaira nkenja roi rwa ndona water project ngawa ni atanga tethi antu barora kiroi the imbinge ndene ya Igembe South Constituency okya kwina ma onto ya kilili oeta kiraone oeta thaicho oeta kianda ikuntu kwina potential yani kwina mo potential na jora yomba kwitha yekuria into ndene ya Igembe South Constituency arora antu beto bomba kwitha bekurinto ngawa nkainga ndam ndene Nyambene forest ireke the shefindi roi ndwe ndene ya ndiyo shariti na sana kwa ndo isho sie ndene ya Adhiro 1 ibwado Kalimario na roirongerwe tawa lare byo nithima na ithima binya byo nkawangati ki proper kia ya ithima byo arora ndo ikethe kioneka no ntombenga nga muno ngwetekia ndina very many things iramomba kubwithiria wananchi be Igembe South Constituency lakini kera mutegeri wa WeruTV oni ngweteki wende na chance yeuro muno kwa otongoria Igembe South Constituency no ntonto babonde toshida nabo au otemu nto nyomo otena ngwe bonde bena ngwe nkawa tuongele ngwenge ndene Igembe South Constituency nankithiria ndene Igembe South Constituency uko tuika woni John Paul kwe muntu wenkorombera kura
na muntu ukamfandite ambecha twina bobonde ao ndenda muntu ako convince imbecha yanane kerete kienda ndekana na siasa sia Igembe South Constituency nkawa eikoli na oni John Paul kadi na mwito ndeta mokade bene John Paul ndungamide independent candidate na Thursday idonkethe choketi maratasi yako kwa IEBC kwa vijana wenzangu kina mama akoro na antobonde itoriei kenda tuonania Igembe South Constituency inyabaotwe te lazima tuweze tutongoretwe itama embecha no to anto baretekia muntu akunengera mbecha thayuro ombo muringira kura. Thank you very much murungu abutharime. Thank you very much. Igembe South bona nikana niere murungu rontu kya mwanuso oeta area cia Voi ni antu ba mayani wena inama jega iti kwina mira wena inama baba tiri ma mira ibare man tempe sabe no broko na nchugu ko wende area reto yagite gintu kimwaki no ora kwira wa ontukura kwe nyama kote nkosia wakia Igembe South ni utongeria intukira twina thinenene ni utongeria waigwa muntu wake aria arasiora kathithia urandra akire barasa urandra akire irasi urandra athithirie urandra akire sukuru MP ethaire na musara wake yura yake te waka ko nendre utongeria bura muzalendo yite kurete Igembe South ni utongeria bobo wetu participatory MP akareta antu together abera antu bakamwa urio mtu wathiru gaiti ukauwa batwe antu wathiru gaiti CDF wetu ibo tugati kuthithia antu bakanuni bakaita yo antu bakego antu bocio bakagita yo antu bakasio bakagita yo na bamaua bakagita yo ko woni gintu kirambiyete musoki otongeria kiri antu kenda bomba witethia MP atika wendra akire ndarasa kana indretherie no ntu eu no thinera twinio number 1 wayeri ti antu babonde bari ariria bila ora batumira CDF ni allocation ya thirikari na mbisa ira ciothe cia devolved government kinya MP akethira ateo mbesa ira ya kinjilandu lakini gintu kira kina maana ni uwe ni ata urokongela ki antu babonde bari ha musalendo yo kuona noe ena capacity through connection siakwa iba kuira cia international yonto NGO inditazo ndina connection nyingi muno cia international cia World Bank na wingi isio ngamba le complimenti ndombo complimenti CDF ye yakadira ni embe ya milioni 120 muri ungagura ka 160 utatweka oni MP nikangwito zindanira pesa ira patweka MP weke kuongera kundi na capacity eu ne unio promising kwa antu Igembe South ini kathithia mantu yau waya thatu mantu ya mira nukuigwa it's a very hot subject tutona utongeria bu provide leadership ka solution ya mira ukuibwa utemuntu utapinga ke antu babonze report yeye tunenkerwe tonto bu antu baba nenkerwe na baba utongeriene batamenya kinini kya thina cia mira woni ndi muri mira na woni pedrete mira woni ntongete mira na inkumenya thina ya antu baba mira na ingwetekia tukawatanira kendra tumba uswa solution yu tumbo uswa ni antu bati kumenya agenda ya antu ba mira ne uko tukawatanira nantu nkaba empowerment to the people empowerment already imbajiriritie foundation ira ndithite yontu kuira ya ikundi biu bya mugwe ba bomboria mantu ya county kethira county antu ba ibambere utie constituency nge ya nenkerwa pesa yontu bara ba nenkerwa stadium ba nenkerwa no to be organized ko ngwe kwa ikethira ku organize antu ba Igembe ni aritibangue Igembe South ni antu bangue bari endra ke tako era nkaba i proper leadership and that is the promise. Thank you very much. Giving the people. Asante sana bwana Martin kuona thai weta lakini ndenda kuwa mantu ya Igembe South na kiwa ndaturiro mbere ku sana na ndenda jerie kwa aria mantu ya ndendete muno mbere pio ndenda kuthira kwina uwazi ki mantu wa leadership ndendete antu bembe mbere bethira bakiomba kukinyira MP wo no turuare muntu embe agerwa acho MP wo atimona na imbiche kwe muntu rembe wina thine akonene nei lakini yakinya ki MP thimo wake ugiria gethia thine kathira kwa mbere bura kathithia ndenda kurugura obisi ya CDF in every ward devolve obisi ethera ya kwina antu kende wenda wendia basari ti lazima uite mawa
kwithira wondi na obisi yeu alafu Jumaa na Jumatatu tintugo cia mbunge ntugo yucio yilenga tumaira kwithira ndi obisine kenda wananchi begembe bakamea mheshimiwa wale obisine bakiabambira thina ira chibena cio no ntugona ruare antu babikibiki bakwanga icio babacio baritangui no ntu abiashara bonthe ibo bangaicirwe ruare ana bara babikibiki batena license cia witithia wikibiki la imbecha aiti ndenda kuruta mbecha umu ntu ndona CDF no thimenti eritwa to ndibachure license na nyaba taxi bara batena taxi mantu ya taxi ndajiririe mawa indarure aborichi monka twetigirwo taxi kuringa matatu na ruare antu ba taxi bena thina muno nyago ya mutindwa yau yonthe ngakisha nyamuntu ya kuthithia ngareke mutindwa ati uru makanga yara kuria beba ura na intwire kurwa mantu ya community ya maingi sana urabo ngikwenda kwa antu agithomo kwi areas nyathai ikwenda cukuru yau nkweta akithanga abature kuthomera nje ndari muntu mbere kubonania inkwenda cukuru yambirirwa untu yonto antobeia inkwenda cukuru kangeta inkwenda cukuru antu gwitwa Kiolu nontu antu andetera ciari bambira njoucio banyaria na urwa saindiwe waya antu bakuthikwa bakuthira ndire nkwenda wakisha nontu kwi kamiti ire compensate antu bara into bio byarirwe kuma githanga na kwina mayuyo akindani kwina mapuguro kwira bonthe bari we nontu nyandire nguthahiga iguthuka ngwinjou nontu wayera yabati kumenyera njou ne thirire waye ne thire estimate na stima mantu ra hangi kwendete bwariria imantu amiunda emberere yaturi na thina nontu twache mutongeria kurungama na uma urwa na buo atubakianda rwari bategurara nyumba impuro ira bakuro chemiunda na bibi kura bibi otoma inyati nyumba ira bakuichi kuro ti nyumba ikuro bwana Martin bibi kuroa indakache ciaro chembecha cie yache gumela antoba nyumba fulani baba kache baba miunda leo bakaita kura na barabange lakini anko ndrobero ubera aba miunda turamonetheti mantu yukengu ya miunda yonthe yogumirenjara ene ciawe alugire bawerite akamiunda no ntoba ibare be guthirio kurikio mutethia guchuna barabangi ko ikwenda bukuma onithithiaki anto barabona miunda yo na gwithira bonthe bawatanirite no tutilo giakurwa ya maingi mundo ndina yo ikwenda guthithia mantu aruwe unfortunately na barabara na siku boga no tutira ima soma yesa na tukati malaza forums bwana Rufus asante sana iko bwania na daike mo please agenda ko ya atobe Igembe South mbele ni education nkuona ngarura obisi ya Igembe South karura obisi ya Igembe South Education Development Office kenda mantu ya education yatika ya hando dinara kinyambasari kwa CDF ki Igembe South Education Development Office ni ombasari ke ya Nairobi na kanjiri education fund immediately non to kwa improve retention kenda na baraba hukuma class 1 kwa Igembe South tuwedera tuwina amabaki nya class 8 okay baraba yata form 4 to form 1 to hakikisha kwa kinya form 4 bunge kurankienda mantu na education utemo na Igembe South kwenda adithia course itikurukitwo ni obisi ibo bakaveti kenda na beto batika thithia ko sira bakuthithia bakara kwandikwa bathitha cia bakara kwandikwa no ntu timu mtu ithaira ai tayari kwa yana ushauri kwa obisi ikethera ina nguru ya kushauri mtu athiria form 4 ibo bakandecide iko sira ko batiko gwithia mantu ne ya oremi Igembe South tuliwa water tunaka maji rwero kurima tutikwenda ro kunyumu no tutikwenda ro kuura ngu irwero kurima rwena merwanda kenda tukundi congest maua no tundi congest maua kwa twika rwero kurima rweko rwanda greenhouse ikena manao twanjire kinya ku diversify kinya urimi ne bu wa mera twina greenhouse na raito kuanda maua ya mwisho kila ward gather ndena development committee ne ibo paka decide maendeleo ya raya pa kuendekana ward yo tiba tutokarinde Nairobi ward development committee ina kurubana youth bana na arume bana okay thank you so much please tuwetikiria wari rengi lakini yeah report here please make it available kile arimbiwa mira already tunandawa kankwenda sawa kareta expert bele santu braba batikira sure mutegerio WeruTV ni bwega sana ntoba kwithira gwatanite na atu unfortunately kinyano ntubotha itibitikiri ngendo twithira tukithoma SMS na ntoba thimu inkumigira nibo kuringa thimo sana lakini tutirona kanya kwithira tukithimo no ntubotha urikuni watana na watu tuko ya Jumatano na tukethora twina bunge kana arwiri baitikio bunge kuma nterecia bori na tuko rojo ni kithurano 2017 kithura kikiwata mwangi koro kikwambire tha 3:30 cia utuko barojo mbetwa Martin Wechonge ithira wino tuko bwaya.